Manager Luis Suarez ban mina napo Atletico Madrid balai ban penyesok na bah klub Brazil hakador ke bah free bat kena ke klub Brazil ba Luis Suarez join kadai kata ke Gremio Football Club. Hadin cak jingkwa jung try cak Chelsea yo Ronaldo bayu Messi ke klem urlang bat ke pulam na menta utra cak Chelsea ulakwa pat bansai saya Neymar bat ka jinga keren menta haprang ke Chelsea bat ka PSG halor Neymar kadang ya bet syakmat poi ujau Felix syakawat ka bakhat do haprang ke jinga keren cak Atletico Madrid bat ka Manchester United hak bai day ban dena ya ujau Felix napo Atletico Madrid siapa Manchester United. Hadin bakin taj ke Manchester United ban pentamai ya kontrak ilakai ba Ronaldo la manager Ronaldo ban leg join na ba klub Saudi Arabia kebala tip kerteng kum kata ka Al Nassr hak kontrak ka ba Arsenal bar hak dor ka ba Ars 4 million euros. Ya kini ke Manchester United bakal Liverpool ya u central midfielder cakari Argentina utau Enzo Fernandez bat menta ka jinga kini layo isai bakal Manchester United kelalong ka ba syakmat hak bakal layajan banyak sign na ba u midfielder cakari Argentina. La ready ke Real Madrid ban sio hadu kumba 10 billion euros ke pisa tanah kadau ban yo Kylian Mbappe bade striker caka PSG. Karena kajing terwa cakap Real Madrid kadai hadin maka Real Madrid katrang har banyo uni striker Henry ka jubab hak bai debut join maka Real Madrid ka syang hau Kylian Mbappe barhadu mentau umpat rai cak klub ayu online anda ulamina napo ka PSG. Henry habai interview bat Kylian Mbappe nakalian cak Kylian Mbappe ukwa har boleh ben penyeso cak Liverpool namar maka deh klub ka bah kami jong uru ka Kershan bah dan dia kasutanat bah Henry ka syang bah ka Liverpool lakalan emban sio lan dia makan Kershan ya ka pisa hak bai dei baka tulap baka jing sio ya Kylian Mbappe terwa ke Manchester United saya Lionel Messi hadin makala ban ketang ya midfielder dari Argentina hi Enzo Fernandez Henry menta ka Man United kelap high kemat pak sa Lionel Messi.